Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour Nabino Bandeko Balandi, Lissapo English Club TV. Tout tombé bino botondi partout aux na RDC, dans le monde ici au Solanda Biso. Merci beaucoup pour vous abonner, vous continuez toujours à vous abonner, vous motiver partout. Bakota na idéologie où vous pouvez parler anglais facilement à travers anglais, à travers lingala. Alors, leçon abiso les cas qui mbalé qui ezali lesson 46, leçon 46. Mateya tukuminei na motoba. Alors le autre tanga lesson 47. Oh on ezali food 5. Ezali 5e fois totangi sa makamba rolia. Petite na ezali take it further. Take it further. Va en profondeur avec ça, d'une manière littérale. Alors, nakati tomonaki totanga par exemple verbe to have. N'école totanga que verbe to have ezali j'ai. Neti oisa tablette nanga normalement j'ai une tablette. I have a tablet. Mais na contexte il y a art culinaire, dans le contexte il y a restaurant, to have, et dans le sens il y a prendre quelque chose dans le bolia. De tout le baga, I have breakfast. I have lunch. Donc I have breakfast. Nalie kabiloko ya tongo. I have lunch. Nalie kabiloko ya midi. I have dinner. Nalie kabiloko ya pourquoi. To have. To go avec to eat ou bien to have. Donc, le temps qui s'agit de tout temps qui s'agit de ce texte dans lequel tout le monde a qui texte en intitulé Culture Note. Donc, c'était une note sur la culture. La culture américaine, bien entendu. Culture américaine parce que ce que la langue nyonso, na langue on va prendre culture na bango. Alors, nous l'anglais, ils appellent nécessaire la culture na bango qui soki deux personnes qui restaurant baliaka to split the cost ou to split the bill. To split the bill et ngolba bokaboli facture. Ceux qui bolé $100 boza 2 il y a pesi 50 yo pesi 50. Nde ba ben to go Dutch. To go Dutch. So za kutana mningo ngolba oh here in America, we go Dutch in a restaurant. Awa na États-Unis, to kabolaka montant ya mbongo to lié. Tout le monde a dit que la cuisine, chez nous en français, en Congo, tout le monde a cuisine, et ça, espace au bazolamba, topé place spéciale. Neti la cuisine congolaise, la cuisine italienne, ba pizza et consort. La cuisine américaine, ba hamburger, ba hot dog, donc en anglais on peut dire cuisine. Congolaise cuisine. Congolaise cuisine. Pour dire la cuisine congolaise. Ok. Merci Nabino Mingi. Alors, lelo, totanga ki pe lisusu, biloko ya tongo to benga rango breakfast. En anglais, breakfast. Soko voyager, le ba oh, I want to eat breakfast. Na lingi na lia bilei ya tongo, so to na tongo. I want to eat lunch. Na lingi na lia biloko ya midi. Biloko ya midi na 12h, 13h. I want to eat lunch. D'ailleurs, ce que vous voyez dans la conférence, lunch break. Lunch break. Lunch break. Ils allaient pause café, pause yaolia. Lunch break. Donc, ce que vous avez dit, I want to eat dinner. Vous allez souper, pourquoi? Dinner,
synonyme nango ezali supper. 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 Totangaki tokomaka S-U-P-P-E-R. Supper. Nde yango wana na l'église toliaka elambo, tokulaka elambo. Tolobaka na anglais babenga the Lord's Supper. Lord is a Seigneur. Lord okomi yango L-O-R-D oche apostrophe likolo D oche S après okomi S-U-P-P-E-R donc espace the Lord's Supper lingoloba la Sainte Seine et lambo. Merci mingi wana ezalaki révision na biso ya leçon leki lelo tokolobela vocabulary builder 2. Tout ça toujours dans le contexte ya kolia tokomi déjà chuter vocabulary builder 2. Alors la phrase au monia de 1 à 20 et ko sunga yo otangi yango olukio maîtriser. Et quand tu parles de la nourriture, on glissera certaines phrases dans ta conversation quotidienne. Alors, il y a les bosses autobandés. Numéro 1. Beef, pork, and lamb are kinds of meat. Yami bale. Chicken, duck, and turkey are kinds of poultry. Carrots, lettuce, cucumbers, and spinach are vegetables. Oranges, apples, bananas, and pears are kinds of fruit. People often eat bread with butter on it. 6. Italy is famous for pasta dishes, for example, spaghetti with tomato sauce. 7. France is famous for cheese and wine. 8. DRC is famous for fufu, pondu, and kwanga. 9. Goma is famous for beans. 10. In Kasai, people eat fufu containing corn flour. 11. People in Congo Central eat fumbwa, kwanga, and salty fish. 12. Mbandaka is famous for smoked fish. 13. Germany is famous for beer. 14. People in Japan, China, and Korea eat a lot of rice. 15. There is rice and raw fish in sushi. 16. Hamburgers, hot dogs, and fries are American fast food. Hamburgers, hot dogs, and fries are American fast food. Many people drink orange juice, coffee, or tea at breakfast. Loja is famous for pondu and rice. People in Lubumbashi eat bitoyo, kind of salty fish. Kwilu is famous for bandindi and mikungu. Okay, thank you very much. Et toko expliquer sikoyo. Numéro 1, tolobi, beef, pork, and lamb are kinds of meat. Et lingoloba, beef, totanga keza la viande de bœuf, musuni ngombe. Eza la fraîche, eza la congelée, eza beef. Musuni ngombe pork, eza musuni ngulu. So moni ngulu abomo yazo tambola na anglais ko benga e pork te.
kolobate hey, this is a pork te loba this is a pig pig P-I-G this is a pig ok pork eza musuni ya ngulu la viande de porc donc le and lamb eza agneau même yabo moito bengake lamb yango wana Yesu ne kulusu bazabengake l'agneau immolé pona yo mutu oza chrétien osambelaka babara Jesus is the slaughtered lamb. Jesus is the slaughtered lamb. Jesus is the slaughtered lamb. Jésus est l'agneau immolé, slaughtered lamb. Slaughtered est comme amaga S L A U G H T E R E D Nasuka. Pour ici, lamb numéro 1. Jesus is the slaughtered lamb. Jesus is the slaughtered lamb. Jésus est l'agneau immolé. Donc, lui, la viande de bœuf, la viande de porc, na agneau. Agneau est à moi na meme. Na agneau are kinds of meat. Donc, sont des sortes de la viande. Eza misuni. Beef, viande de bœuf. Porc, musuni ngulu. Na musuni mwana meme. Ezali misuni. Numéro 2, babi. Chicken, duck, and turkey are kinds of poultry. Donc, poulet, libata, duck, ezali libata. Turkey, ezali turkey, ezali dend. Dend. Misatouana, ce sont les sortes de volailles. Poultry, il y a volaille. Donc, on a soso, pigeons, ce sont des poultry, donc volailles. Carrots, lettuce, cucumbers, and spinach are vegetables. Donc, carotte, lettuce, concombre, na épinard, et ça, genre, il y a légumes. Donc, cucumber, et ça, concombre. Spinach, et ça, épinard. Oranges, apple, bananas, and pears are kinds of fruit. Malala, pomme, bitabe, na poire. Pears, et ça, poire. Et ça, sorte, il y a fruit, il y a mouma, autoliaka. People often eat bread with butter on it. People batu often, souvent, baliaka lipa, batia beurre. Nangle tolba, I put butter on my bread. Donc natiaka beurre na lipa nanga. So ipe manteca zara margarine. I put margarine in my bread. Natiaka manteca na biloko na ngai na lipa na ngai margarine. Mayonnaise is a mayonnaise. Okay. Tolobi, Italy is famous for pasta dishes. For example, spaghetti with tomato sauce. Tolobi, Italy is famous for, est célèbre, est connu. Donc, toyeba Italie par rapport il y a pasta dishes. Donc ba plan na bango eza ba pâte wana eza lokola mais c'est une l'autre fois kobenga pasteur na sur pasta te pour pasta ezali ba biloko wana nyonso eza ba pâte lora biloko ba quaker ba fortin et consort. Par exemple spaghetti na sauce ya tomate. Donc la sauce à tomate ozana ba ketchup yango na bengi wa sauce ya tomate. France is famous for cheese and wine. France ezali célèbre pour na fromage na vin. DRC is famous for fufu, pondu and kwanga. RDC is célèbre pour na fufu, badi, pondu
na kwanga. Comme il peut sa capacité pour nous faire en anglais, cassava bread. Cassava bread. Non. Biloko ya biso. Oh, biloko ya biso. To benga na langue na biso. Donc, benga mo fufu. It is fufu. Il n'y a pas de problème. Pour les déjà dans le dictionnaire. Ok. Goma is famous for beans. Goma is a célèbre pour Namadesu. In Kasai, people eat fufu containing corn flour. Na Kasai, batu baliaka fufu oizo contenir masangu. Corn flour, lingo masangu a poussière. Farine de maïs. Flour is a farine. Pas farine de celle en écaté, mais farine en termes de poussière. Corn is a masangu. People in Congo Central eat fumbwa, kwanga, and salty fish. Batu ya Congo Central baliaka fumbwa, kwanga, na likayabu, salty fish. Mbandaka is famous for smoked fish. Mbandaka is a célèbre pour na mbisi ya kokauka. Smoked fish is a mbisi ya kokauka. Germany is famous for beer. Allemagne is reconnue pour la bière. People in Japan, batu na Japon, China and Korea eat a lot of rice. Batu ya Japon, ya Chine na ya Corée, baliara loso ebele. There is rice and raw fish in sushi. Nakati ya sushi, tozana loso na mbisi ya mubesu. Raw, otokomi R-A-W. Elingoloba mubesu, raw fish. Raw fish in sushi, donc mbisi ya mubesu nakati ya sushi. Sushi eza biloko ba japonais. Omoni sushi euti Japon. Mais en anglais tolobaka sushi. Na français sushi. Bizon lingala tobi sushi. Donc fufu pe bengango fufu, bengango pondu dans n'importe quelle langue. Ne te gêne pas. Parce que c'est notre spécialité. Ok. Hamburgers, hot dogs, and fries are American fast food. Ba hamburger, hot dog is a to la seconde l'autre fois. Mapo ba kata na kati ba boudin, ba saucisse, ba moi salade, ba legisi moi fromage likolo. Bengo hot dogs. Hot is a moto. Show. Dog is a mboa. Me wolwate mboa ya moto. Te is a mapa. And the fries. Fries is a biloko ba kalingaka. Moi biloko musu ba kalinga mona soso na ba biloko likolo ezaka croustillant bo zo kata soso ça wa. Biloko no so benga ba fries, ba frites, ba chips, biloko na tout are American fast food. Donc fast food is a biloko la mamarambangu. Montoyer a télé parce que les Américains, time is money. Et balingam te ka fandi na era posa lia azui a leki. Akelia soit na bureau. Many people drink orange juice, coffee or tea at breakfast. Batebele ba melaka jus d'orange, café ou tea, so ibazole biloko tongo. Loja is famous for pondu and rice. On reconnaît l'oja, par le pondu et le riz. Pondu na loso et pongala jese. People in Lubumbashi eat bitoyo. Bato Lubumbashi va lire bitoyo. Bitoyo, to comme en anglais entre parenthèses, kind of salty fish. Une sorte de poisson salé. Kwilu is famous for bandindi and mikungu. Kwilu, province de Kwilu, est reconnu pour la bandindi, namikungu. Oui, bien, bandindi. Ok. Si on a un tanga, on va répéter après ngaï. Ok. Non, on a un, en anglais, one. On répète one, on répète la phrase. One. Beef, pork, and lamb are
kinds of meat. Chicken, duck, and turkey are kinds of poultry. Chicken, duck, and turkey are kinds of poultry. Carrots, lettuce, cucumbers, and spinach are vegetables. Carrots, lettuce, cucumbers, and spinach are vegetables. Oranges, apples, bananas, and pears are kinds of fruit. Food. Oranges, apples, bananas, and pears are kinds of fruit. 5. People often eat bread with butter on it. People often eat bread with butter on it. Italy. 6. Italy is famous for pasta dishes. For example, spaghetti with tomato sauce. Italy is famous for pasta dishes. For example, spaghetti with tomato sauce. France is famous for cheese and wine. France is famous for cheese and wine. DRC is famous for fufu. DRC is famous for fufu, pondu, and kwanga. Goma is famous for beans. Goma is famous for beans. In Kasai, people eat fufu containing corn flour. In Kasai, people eat fufu containing corn flour. 11. People in Congo Central eat fumbwa, kwanga, and salty fish. People in Congo Central eat fumbwa, kwanga, and salty fish. Mbandaka is famous for smoked fish. Mbandaka is famous for smoked fish. Germany is famous for beer. Germany is famous for beer. 14. People in Japan, China, and Korea eat a lot of rice. People in Japan, China, and Korea eat a lot of rice. There is rice and raw fish in sushi. There is rice and raw fish in sushi. 16. Hamburgers, hot dogs, and fries are American fast food. Hamburgers, hot dogs, and fries are American fast food. Many people drink orange juice, coffee, or tea at breakfast. Many people drink orange juice, coffee, or tea at breakfast. Loja is famous for pondu and rice. Loja is famous for pondu and rice.
People in Lubumbashi eat bitoyo. People in Lubumbashi eat bitoyo, kind of salty fish. Kwilu is famous for Bandindi and Mikungu. Kwilu is famous for Bandindi and Mikungu. Okay, one of the lesson and the lesson to tangi expression logo là. Jesus is the slaughter lamb. Jésus est l'agneau immolé. Okay. Bon, quand même, bon pratiquer toujours, bon s'abonner au bénéfice na 081 68 01 002. Merci Nabino, goodbye. Bazola tenu na ndenge lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya oyo na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais a pete ça simple langue ko banga ngote bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you tisuka.